Alright but asathu sibeke ukuthi uze ngani la kwenze njani uthakatha ubani Ngoba sengishilo ngisola ukuthi uanti kama olamuma umamncane yebo ngibeka kanjalo because uma emndenini umuntu onganakiwe obeyidlela idakamizwa ebuyele ngokuzolala so ngibe senhlanhleni ngisho ukuthi yokuzala umama ngabe sengithola umfundazi wamahhala ungisa phesheya kwezilwandle nakhona esikoleni bengiphuma number 1 bangithathe kulelo thuba ngoba bebona ukuthi nginswempu ebhukudeni okay indlamanzi shamanzi umuntu omnyama shaya amanzi right hayi ebhukudeni bengiqhudelana nezikole eziningi khona ngapha eMzansi kwase kuthathiwa i-top 5 ezoya phesheya kwezilwandle e-USA ngithe mangifike e-USA kwahlangana yonke into nakhona i-competition ngaphuma number 1 okay hayi inkinga iqalile sengibuya la sengibuyele ekhaya phela ngithe mangibuyele ekhaya hayi ngahlala mhlawumbe insukwana ezimbalo hayi shuthi ngibuye esikoleni umlenze khona la ngeqa khona ngaza nginakanga kodwa nje ngathi ngihamba nje umlenze wababhlungu wavuvukala ingalo hayi kwaphoqa komakhelwane ukuthi bengizamela imoto ezongigodukisa ngise ekhaya ngithe mangifike ekhaya kwathiwa ngihambiswe esibhedlela hayi uma yilwe leyo thi akuyona into edinga isibhedlela lengicathi into yesintu khona umuntu oyenzile noma khonto eyenzalile kodwa idinga isintu njengokugcaba kuthizeni wabala kanjalo hayi bangamthatha serious njengenjwayelo ngoba umuntu oyiphuzelayo hayi bangise esibhedlela hayi kwahlala esibhedlela ngahlala ubusuku bonke kwawesi kakhulu kwafika wonke umndeni nomndeni wami wasempangeni ekhaya kubaba bafika bahlangana hayi babonisana because mina ingqondo yayidisi ngenye indlela ngangakwazi kwenza lutho hayi kuthema kunjalo hayi bahlangana umndeni kuthema kizwa kuthiwa hayi lo muntu lo udinga umuntu wesiZulu kusho abantu basekhaya kubaba yahlangana ke lento kwacaca ukuthi into ezongilapha iyona into yesiZulu into yesintu isibhedlela ngeke singisize nginalutho hayi bangithatha ke esibhedlela ke bangiyisa kumuntu wesintu sithema sifika kumuntu wesintu ngakusasa kade ngihle nje ubusuku bonke ingalo ibhlungu ngakusasa ngithema ngifika kuyena umuntu wesintu kwakubaba uDlongolo ubaba odumile ngasekhaya okwaziyo ukudila nento yesintu nje hayi ngithema ngena khona ngisangena nje wahleka phela khona uanti la samba noanti kama uma na umndeni wonke hayi sithe mahleli phansi bembuzi ngisho inkinga ngithi ngisasho inkinga yamaya ngilandela athi hayi useyazi ukuthi ngize ngani angibalele ukuthi kwenzeka ukuthiza ukuthi wavuvukala uphuma esikoleni washo ukuthi hayi wabhulwa wabeka amathambo la wathi uthi umuntu oshayayo umuntu wakhona emndenini umuntu wakhona emndenini lokho ikhona okungiphathe kabuhlungu manje mayithi umuntu wasemndenini ngokubuka kwakho uyambona lo muntu wasemndenini noma uyakuhlebela ukuthi ubani hayi kumanje akufiki lutho emqondweni ukuthi kungabe uba ongenza into enobuhlungu kanje sure ngoba ngisemndenini owodwa ngizorepresenta wona lo mndeni iwona futhi ngizobjenga ugade nezingane zoanti nabo bonke umuntu ngoba ngikwazi kwisports ngathola imali ngabuya ngithema ngibuya because bengifuna ukuzoqalela ukwakhe ekhaya ngisize because besilala ku 2 room uhlangene so uma bebemthathisa njengomuntu ongenalutho ke mina oyiphuzelayo lale joint nami ngithema ngibuya ngazama ukududuza ekhaya ngifuna ukuzokwakha u2 room bese ngiuqalile hayi ngithe sekuhamba insuku kwavela lento ngagula ngangabe ngisaqhubeka kodwa khona imali bengisavile manje uma mncane lo wakho omsola ngokuthi uyanikhunkula akanayo ingane uma mncane unayo ingane ngathini ingane i-right kodwa ayikho kahle hle esikoleni ayenzi kahle njengayo ayenzi kahle esikoleni kodwa ngiyengizama ukuyisiza ngobani ingane ya-anti ngithathisa njengengane yama okay ngoba sisemndenini owodwa
so ukuthi khona ubani oba okhulele phansi komhlane nembeleke yedwa sumndeni so sobambisana sibe umndeni and futhi ngoba ngiqalile ukwakha mangiqhubeka ngithola imali ngawa ama sports into ezongingenisela imali ngizoqhubeka ngiwakhe umndeni ngilekelele kuyo yonke into eshodayo emndenini wami. Ngokuzwa kwakho mhlambe ngoba usukhulile na usubona yayinjani impilo between uma wakho nomamncane wakho la bekhulele khona uba khona wayethanda kakhulu noma ungathi kwakwenzakala? Ayi shuthi ake ngithi uanti bebemthanda kakhulu because uma bamazi njengomuntu weyidakamizwa kuphela. Oh yeah. Ya bengibonisa na uanti engitshela mhlawumbe mangesikoleni ethi ha ufunde ungafani noma wakho leyo nto ngicathi yangipromotize ohlezi umotivatewa ngoma wakho nje uma njalo uma kanti naye uyazi ukuthi wayekwenzelani lokho nami ngiyazi ukuthi impilo yami izongibekaphi ngoba ngifuna ukwenza lento le. Hayi ilapho ngathanda khona ama sports kanti vele ngizoba senhlanhleni yokuya le phesheya eUSA. Hayi inhlanhla yami yaba lapho ke kodwa nje hayi angiboni ukuthi bebenokuzwana because uma mebuyile ekseni thothi ngiyesikoleni afike akhulume nami ethi anginayo imali mntanami cela ungizamele ku-anti wakho. Ngiyothi mangifika ku-anti angitshela ukuthi hayi hamba utshela unina leyo nto. Cathi inkinga yabo ngibonile ke lapho uthi hayi khona ungazwani kahle because ingane ya-anti ibihlezi care esikoleni ngisafunda amabanga ko grade 8 kanje bihlezi care kahle u10 mina ke bengiphila ngokudla kwesikole. Sure. Ya bengiphila ngakho nje ukudla kwesikole. Manje ufika kanjalo lo daba ukuthi lizanibona ukuthi naku umuntu la owenza lento? Hayi lokho ke sahamba komunye umuntu sathola ohlukile nalona hamba nako cha. Ngana ngenxa yakho uanti wathi hayi ake sithole omunye umuntu lo muntu mhlambe ukhuluma ngenye into esingayazi nathi. Hayi kwabe sekuphoqa ke because kwangalaleki khona kulobu busuku lokho ngahanjiswa same day because ayingangigulela ukufa khona lapha. Ngibonge nje ukuthi ngasinda nasesikoleni asa-attend. Hayi ngangasa-attend bengibuza othisha bengikhumbule kukhona ama sports angisekho mina esikoleni bengubest esportsini sakho ubhukude. Sure yeah. Bengivunyiwe esikoleni. So sithe masiya komunye umuntu ubaba umdabu sithe masiya kuyena uhlala ngapha enkandla. Sithe masifika kuyena nakhona ubaba ovunyiwe nje ukuthi hayi into enizikhambi hayi sithe masifika kuyena hayi ngihlale ngithi ngingene hawo aphinde njengalomuntu ebengiyekuyena eqaleni ehleke ngithi ngisayichaza inkulumo yami ngisayibikisa useyazi ukuthi ngize ngani naye abhule enze something akhombe ethi khona umuntu osemndenini wakho owenza lento le. Hayi uthi umuntu wangaphandle hayi umuntu nje wasemndenini. Lapho ke ngangasacacelwa kahle ngingazi ke ukuthi uba wasemndenini kodwa ngiyinake lento ukuthi mina mangibuka iconflict phakathi kwa-anti noma yona conflict engangiyibuka ukuthi okay lento le ikanje hayi bangicaba khona bangitshela ukuthi hayi kumele ngenzeni egcekeni mangifika egcekeni khona into kumele ngiyigqibe kanjani ya kwaba yikanjalo ke into kanjalo. Uthe mangifika ke ekhaya hayi lehla unyawo kwaphela izinsuku lehla unyawo mangithi ngiyezwa ngiyekamereni ngibizo anti wami yena uanti wami lo engimshoyo usisikama. Okay. Mengibiza uyangitshela ukuthi uyakhala ngiyamfica uyalila ulila minyembezi. Sona leso sikhathi ade ngifundisa ingane yakhe khona manje engibiza ngenza njalo futhi uyangibona ukuthi okay ngikukhathalela umndeni ngiyawuthanda because ngathi mangilunge unyaweni ngaqhubeka order ama blocks kancane ngenzela ukwakhe ekhaya. Hayi theme ngibiza akhala ethi angazi mntanami ukuthi ngizoyichaza ngithini le ndaba le kunenkinga enzekalile mangithi ngiyambuza uanti okay anti ngiyayezwa inkinga ngisamele ngifundise ingane angibone ukuthi ingane yakhe ngikhathalele ngiyayithanda because ngathi mangibuya ngiyithengele ngisho izinto ezintsha ngalo lolo suku ngayiphathisela izinto ezintsha ingane iuniform yesikole because emndenini vele bekuhlwempe emndenini. Ubizelani? Angizwanga yini akubizela yona? Hayi angazi nami ngiyafisa ukwazi. Hayi wagcina engashongo.
kodwa ngisola ngaphakathi uthi hayi khona into emidlayo inhlambuluko khona into hayi ngesinye isikhathi ngasondela ke ngaya kuyena ngabe sengithi ukukhuluma nawo anti ngimzwisa naye ngifuna angazise ukuthi Skipper yini enzakalayo because ngiyambona akekho right emoyeni futhi kusukela lapho nje ngibuye enyangeni ilapho khona aqala khona ukunginaka wangithanda wangikhuthaza hayi kwabe inkinga kanjalo ke ngithe mangifika kuyena sahlala sabonisa ngibuza anti okay ukhalelani cha mntanami uyasinakekela emndenini uyasiza ngiyazi uma wakhe akenzanga kahle aqale ngokuxolisa angisho ukuthi hayi anti vele ukubaleka kwami ukuthi kumele ngisize wona umndeni ngisho kuthiwa kanjani khona isento engilitholayo nami ngizovula ingqondo njengengane ngisafunda kodwa isento engilitholayo ngizonakekela wona umndeni ngeke ngikhethe umuntu osegcekeni ngizonakekela wonke umndeni ukuthi ingane kabani abonke ngokuthi ingane yakhe ngiyithengele uniform utheme eqeda lapho zehla futhi inyembezi isililo ke saqhuma ke lapho ke ethi ucela ngimbizele uma wami nabantu abadala ugogo hayi ngiphume ngithuma ingane yona ingane yakhe uminenhle igama encane ifuna grade 9 ngithume yena uminenhle minenhle ngibizela uma nogogo hayi kwadlula mhlawumbe imizuzu emihlanu hayi befike sihlale phansi sibonisana bamfica uanti uyakhala anti kwenze njani na kubuza sona isalukazi hayi uanti uyakhala hayi dlula isikhathi embuza anti kwenze njani na ebusebuzwa yimina ngisondele ngimnakekele ngimfolde ngimgone ngimthulise hayi ahlambuluke ethi uyena onakhuzile ongishayela yebo sure simo sibe njani ekhaya umuncu besimo abantu abadala wena usizwe kanjani emva kwalokho kwashaqa wonke umuntu endlini because kwayena ugogo akakholwanga ukuthi ingane ayizalayo zingashana zodwa kanti mase ngibuka ukuthi lento isuka ukuthi ekutheni kokuthi abatrithwa ngendlela efanayo khona obespecial kubona njengayo anti bekhula uma shuthi ube phansi ke yena ke because ubedakwa ubephuza shuthi into esile ilindeleke ku-anti wakho hayi kuma wakho yebo shuthi waba nenhlanhla ke wazala mina ke hey mfana ngithi asibonga kakhulu ukuthi ufike la sixoxela lo daba luyalandeleka siyaluzwa kakhulu so njengamanje uthi usu right sekudlulile konke isimo sasibuyele endaweni hayi ku right anginalo iqhube emndenini mina umndeni owami wonke ngiyawuthanda ngibathitha ngendlela efanayo nezingane zo auntie no mama no baba sinto yodwa nje motivator intwana elingana nawe lapha ekhaya mhlambe enamaqhubu ama families ngenxa into ezithile esenzekile emndenini lithini lakho lokugcina mhlambe kumuntu olingana nawe lapha ekhaya ukuthi umndeni utreat ngokufana wonke because one day kuyovela mhlambe kuyoba khona ingane eyoba ngaphezulu kulabo abantu bonke basemndenini ingane ngeni mhlambe isuke la yohlala phesheya ingane njengoba ngisho nami ngoba kunesports nje bethe mangiqeda matric angiye khona eUSA yabo so imali vele bazoyidinga ngimina wona umndeni so umuntu umtreat endlela efana ngisho kuthiwa nizalwa kanjani okay mubone ukuthi okay uphethe iapple elilodwa like for example iapple elilodwa nazi ingane zo2 egcekeni noma zo3 khathi iapula uyinike zonke hayi uthi kube khona special uthi izalo wena uyinike iapula phambi kwezingane zasisi wakho anti wakho kanje ukuthi wonke umuntu umtreat endlela efanayo lokho kuyokusiza kakhulu because impumelelo manje sizona izingane ezincane because abazali abasitholanga isikhathi sokufunda into kanjalo sure engakusho ukuthi wonke umuntu akatrithwe ngendlela efanayo sibonga kakhulu qhawela ngithi sithemba ukuthi nawe ukuhlakanipha kwakho uzoqhubeka kanjalo ukuzosisa into eziningi empilweni hayi ngiyabonga mina danke bhuti njengoba uzwa ke amandla siwathola exameni nasekulweni ungalokhu uncike ngokuthi ngiyathakathwa yebo umuntu ukhona abantu bakhunkulana kodwa ilwa njengalomfana omncane okhona la ozosixoxela isitori sakhe mhlawumbe nawe mangalwa ngezinga elithe thuthu umthakathe ngakhathala agcine sezohlamba ukuthi hayibo yimi njalo ade ngikwenza njalo so asibonga kakhulu ngane zakwethu igama lohlelo ke uthakathwa ngubani igama lami uKings Chaka ngwakaluqa le iBlack Life TV noma kanjani kokuzasohlangana sale kahle It's the Black Life TV